Congo yaheirwo wiyathi back in 1960. Tutari turaheo ithuĩ tutahetwo wiyathi mbere ya wiyathi nigetha ngucokie na thutha ukiunderstandaga wega tondu ni rugano ruraihu ruru no nguhe thiku igiri rutare rwathira uguo ngugutemera matemo tutakula mkia ng'ombe tutakula siku ingine mundu gwitwo Congo ri aheirwo wiyathi back in 1960 kuma 1960 ri na hau mbere ri ari wa mu Belgium atanatuika wa mu Belgium ri na hau mbere ri ni ambite kunengerwo itoi kana kiri mbara kana riu wetagwo King Leopold II na uririkana mundu ucio twathoma King Leopold II King Leopold II ri ni ahotire tene. I'm talking about either are 19s kana na hau 18 ni agaire andu aya kuringana na mithingi rekenya mbengure heri kuma haho ku understand kuma umuthi haho ku understand ri na haha gatagati gaka ri abothi bururi wa Rwanda haha urigainie nao na Burundi na mwena uyu ungi Tanzania na mwena uyu ungi Congo na Uganda macio ni mabururi marigai mbere yo ri bururi uyu ni wagairwo nigetha ugaywo na mihaka eno ya Congo na Burundi na Rwanda na Uganda na Tanzania. Bururi uyu witu wonaga ri wagairwo Berlin mihaka eno rona tiguo yari tene muno hindi ya Lancaster ri muhaka wa Uganda wakinyete ha Naivasha wanyita. That is very true. Adirere hindi na toiga uri aiga Saddam Hussein muria mundu gwitwo etagwate Museveni Idi Amin akiugate ni akugira indo ciake kuma Naivasha. It was very true. Hindi ya protectorate ya Germans na Britain ri Britain yathaga nginya Naivasha. Nayo protectorate ya Tanzania ri Germany ri yari kundu gugwitwo Naivasha. Mahakanire hau muhaka uyu ndwahakanirio nigetha ithui na Uganda tutige kurwa wahakanirio nigetha mu Britain na mu Ngeretha na mu Germany matige gu criss cross. O mundu akirora muno interest ciakwa ikinyite ha uyu ungi interest ciakwa ikinyite ha uguo ona gwathio kuria Berlin maikara thiri mihaka ewe gicorwo wanyita. Mundu uria wacurire muhaka wa Rwanda na Congo niwe mundu wa mbere ku make a very big mistake. No da make a deliberate mistake. Nitumahitia tuokire o uguo atagwiciria tondu muhaka wa Rwanda in the eastern kugura igwa M23 marari Rwanda ri na magatuika ni mara backup ni Rwanda ni Kagame ri. It is simply because muhaka wa kundu gugwitwo Rwanda na Congo ruokire rukihakania kabira imwe gatagati wanyita. Nita muhaka wa Kenya na Tanzania ukiocorerwo Murang'a Gikuyu kimwe gitigwo Murang'a Gikuyu kimwe gitigwo Nyeri kana Kiambu. Ona tugatirire uguo ko hana tha ici Murang'a ri hemwe no korwo ikamba-ini na Gikuyu kimwe no gika ikamba-ini Gikuyu kira Murang'a no kikamba. Riu muhaka uyu wa ikamba na Gikuyu-ini ri tatua niho Somalia akinyire wanyita. Riu kindu gigwe bas nita muhaka uri haria Somali wa Kenya Ndio na mwana omwe wetagwo Somali no ri Kenya uri ungi wetagwo Somalia no ri Shumari something close to that. So mundu ria wacorire muhaka riu mathi kuria Berlin ri magicora muhaka ri muhaka wa Congo wathireire gatagati ga kabira imwe Tusi ri amwe magitigwo Congo Tusi acio angi magitigwo Rwanda cross to Rwanda now igakongo hakiri-ini ciaku na haria Congo-ini gaku na haria thutha na kaigana haria thutha wa Congo Congo hau ni twambe tuigire kundu gugwitwo Rwanda nigetha marue mbara ino yothe wonire ri Rwanda makolonizirwo ni mabururi maya meri Faranja giuka makiamba magikaikara mundu ugwitwo mu Belgium nake agiuka aria mari kuo mbere ri matigeire Hutu who are the majority makimatigira power. Gikuyu ya kukia nake mu Germany agiuka akioya Tusi akimatigira utongoria ama colonize ririkana matietirie wiyathi ni kuheo maheiro Rwanda. So muthungu mu Belgium ri okire agitigira Rwanda Tusi na niyo minority ni wanini no akimatigira utongoria, that is power, the political power, weapons and leadership.
Utongoria na indo cia mbara na agitiga amehokera bururi uriku ucio. No na Hutu na neo mari aingire magitigwo riũa-inĩ. Andu ao matia considerwo kuingira thirikari-inĩ iriku? Thirikari-inĩ ino. Mundu gwetwo Mutusi ri akiambiriria kuhinyagiriria Muhutu. Anyita undu na menya rundi na indo ciothe. Wena indo ciothe. Wena na bori nayo. Wena na basi mwe nacio. Na kibande ri gia Tusi gia Rwanda ri gigituika ni kiriandikagwo whether you are a Hutu or a Tusi. Wanyita tribe. Aria Hutu mahinyiririo muno ri ni utongoria ri makiona na ithuĩ ri tutire na imicinga no twina mabanga na ori magituika backed up ni mabũrũri mangĩ tutakwenda kugweta giikaro giki makiheo mabanga maingi muno na tumicinga tunini magithondeka gikundi kia Interahamwes. Interahamwe wanyita mathondeka gikundi ri na wale angi makimabatithia makimeta Inyenze. Anyita mametaga Inyenze. Aria mari atongu nginya dressing yao na kuria maikaraga ri ni mehana. So kavara gaka nikio wonire gakihinyaniriria muno na gakoraganwo muno. Now Tusi neo mari in the east side of Rwanda makarigania na the eastern Congo. Eastern Congo ri tucoke Congo ringi bare no yarwo ri gukigia na refugees. Refugees amwe makiurira Uganda aria angi makiurira Rwanda. Wanyita andu mari kuo mari a thirikari aya oraigua M23 rebels as such. Aya ni andu masavite thirikari ya Congo. They have been ne mari na uniform na micinga na everything. This is a trained army. Wanyita trained army no mambiriria bara marwa riu makirwira Congo ri mararwa na thirikari yao mari na mami wega ni ta thigari na jeshi. You get it? Aya ri makiamba magitikuva Goma ino uraigua muci wa Goma makio capture in 2009. Wanyita makiuga riu niyo base yao na makihotereria jeshi ya kundu gugwitwo Congo. Wanyita aya M23 uraigua ri neo mari irio makirwa atiriri Congo ni etikira gucai na kindu gigwitwo a peace treaty. Oguo ri etikira ikurizaini na muritiriti na withdraw uhoro uyu riu twarie politics tutige kwaria kiami riu twarie ki democracy magitikira muthenya wari wa March 23 nikio itagwo M23. Ni March. It is March 23 treaty. Wanyita mari kioguo ri aria makirega kuigua na waya makiritiriti mari andu ta between 300 and 500 magethie tondu aingeo mari Tusi ri makiurira kundu gugwitwo Uganda. Uguo kurari na kambe igiri cia refugees Rwanda Uganda. M23 ri mararia oruge mwe na andu magwitwo Rwanda ona matio ine wega kana wewe mu Rwanda to ni agikuyu eri. These are two Tusis. But it's only that umaumite Murang'a uri ungi akauma Kiambu tondu hau niho muhaka wagereire. So ni Tusi mari gicagi kimwe ni moyaine mekaga maundu hamwe no umwe akeita mu Congo uyu ungi mu Rwanda kuringana na muhaka. Riria mari tiritire ri mathire Rwanda. Wanyita na makiheo nginya ka base ku not ka military nega refugee camp. In fact yo na Congo ri Kagame ni aramahea rutha magoka kwariria andu ao aya mariku acia ngi nao mariku mari Uganda. Uganda ti jeshi no ni refugees. Wanyita ni andu akuhoya toro. Now put that now riu yo ni tribal and political. Now come to another thing. Kuri mabũrũri manene muno mari na interest ya Congo niundu wa ona ti dhahabu. Dhahabu is just a drop in the ocean. Dhahabu ni ornamental. Ona utie mundu wina horo na dhahabu icio kau gako kario kaundu twiragwo ga gututeithia bao. What these people want mabũrũri mayo oraigua manene oraigua UN ni ikarire kuu miaka matari mauma ri na matire mahake ona ni kihonia gia na matire haga kihonia ri ni kindu gitagwo lithium.
wanyita there is a mineral called lithium. Lithium na gold ri cikoragwo ciura-inĩ ũtathi na igũrũ. Gold is only ornamental na backup ya kindu gigwitwo utonga wa bururi. Kenya korwo twina utonga wa bilioni 500 ri, it must be backed up by gold. Riu nigetha utonga wa bururi utuike ni waiganira ri, apart from mbeca ici nyandike ciringi ngiri ni fataraga riri backup ya gold. Leave that. Kuri mineral itagwo lithium. It sells like hot cake. Gukira gold. Lithium makes everything electronic. Haho ngitara lithium iri riho ri. Kibo-ini ici ciguku. Thimu ino ni lithium, computer ino ni lithium, mixer ni lithium, everything is lithium. Tunyamu tu wonaga theinie tu transmitaga kindu gigwitwo current in small and big quantities tutakuhiuha ri. Tunyamu tu tuthondeketwo na lithium. Uthie ndege-ini iri na lithium, uthie kindu gigwitwo drone ina lithium, bomu ina lithium, na ni kuri nyamu ingi itagwo uranium. Uranium ithondekaga purely the atomic bombs. Nyamu icio ciothe ni ituikaga ni ciumaga kundu gugwitwo Congo. Lithium is very very expensive. No tondu kwira mbara ri na Rwanda ni kuhoreru ri, what do these people do? Indo ikaumiririo ku Rwanda. Na tondu Rwanda ni kuri kanini ri, ikauma iri export ya kundu gugwitwo Congo. No riu yao ti official, yathii Rwanda igatuika official. So people are benefiting from this. Mabũrũri mayo rona ri, hindi no raigua ni maragitira mihaka ni mareka atia. Nwere njuo uguo riu kuo uguo nduri hindi biashara icikite. You get it? So bare eno ri no yage guthira. Now M23 ni mona uria bũrũri uraikara. UN ri ni maremirwo ni kunina mbara eno. What will they do? Naroko magiukira maranyitana na andu angi riu kuratuika ni makinyite andu ta 7,000 uguo. They are like 7,000. Tondu ni marokirire nikio uraigwa mundu ugwitwo Kagame ri agi ni ara defend akauga we mbara diumite mwena wa kwao, yumite mwena wa aria ma refugees iria cia mathira kuria. Tondu we auga andu aria mokite gwake, it is between 500 and 600. No igwa mari ojeshi aya ri kiria kiramarakaririe ni gutuika atiriri March 23 treaty iria marikanirie ni kwambiriria kurutithio wira back in 2012. It has never been used. Na UN ni maremirwo ni gwetha kihonia. Riu kuratuika AU igirire. Wanyita nikio rona aya M23 matiratambura ginya aya mokite peacekeeping mission ona marahuranirio onao. Maranyitire Goma niki. Goma nikuo ni the industrious industrious city. Kuri guko na biashara cio. Kuni ku biashara cio theire cia lithium ici na uranium ici na gold na ki. That is the business hub. Kinshasa is just a political town and the capital. No maundu maria maingire mahanikagira ku kuria Goma kuri na andu milioni 1 and it is a provincial town. Kau Goma nikio rona magi capture tondu no ma capture hindi ingi nio meyeheririe ni kwenda riu ici matirenda kwehera hau, riu ici matingihera hau, so that riu aya UN ona marerwo makiehere ito ni makiremirwo miaka 30. And that is the argument ya President Kagame. Arauga atiriri, we can call it a failed mission because why are they there for so long? Oguo ri Tusi aria mari Rwanda ni mara support Tusi aria mari kuria Congo. Allegedly this is not factual. Kurerikana atiriri andu hutu hindi ria mathire kuhana ta mahotererio ni Tusi ri aingi ni makurocire magithie ku Congo. Idi anaite kiria mathire anaite fo ni mathire Congo. Kundu kuria mangiaka go keep on check ri no macoke ku Rwanda. That is now allegedly. So also the M23 and the Tutsis now ni marageria muno nigetha kabara so bare no ya Congo ri ihana tariri ni takamwaki
mwaki nigetha wakane ubatara kibiriti ukabatara tuku ukabatara oxygen hakagia mundu ukuhuha na waguikara kiongagirira ngu wagucocera nikio rona mbara no ikire maguthira tondu riri kwina acoceria ingi matarende mbire ngoire kuo kibiriti kiri kuo ya horega kio ringi. There are so many people who are benefiting from Congo. Ndakwira iyo mbara andu mangiaga gwiciria somebody no ririkane kuma hindi ya mundu uyu ndakwira wetagwo King Leopold niwe wambiriirie kumagayania maheo wiathi back in 1960 muthenya ungi marokire mbara. Congo has never known peace. So aya ni andu manungite thakame, ni andu manungite ndogo ya rithathi, ni andu manungite tuba wa kunora ruhiu. Athuri aria mari kuo 1960 no maruaga, ciana ciao igoka ikirwaga, tuguka twao no turarua. Up to now the war is still there. There are some people in Congo mundu tari wona peace doi bururi uri thayo koragwo hanati na thayo ndo ni hindi ingi bado hindi marathije no rikana imwe icire ire kire ati ciretagwo te maretaga ku mareta kurunagan kurunagan nawe ekire atiriri ni kwi form me formire tondu kuria gutire thayo ri na riu ni kuharire guku na thigari ciothe cierekeire externally riu ni mbara ya kurua na rebel. Actually they are not rebels. They are not rebels. Ni andu kwa yamura jeshi iria ciamurite hindi yo